Alright mga kasinding arot irugin, ngay basa na the problem of the day. Sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga Venancio, Dear Cassie. Sagbay man ti amin kasinyong, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin nga ada dita Nemar si studio. Kas namin ito nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg nang runa kadagiti naayat nga sponsor show. Ilinged daklatan itinagan a Venancio upat atawenen kasinyong nga baluak nga halos isumet ti kabayag nga agparparik na kanyak ni ipagsaling nga kasingin day di asawak, ni ipagsaling nga maysa nga OFW. Nabayagin halos 2 dekada ni ipagsaling dita abroad. Ngem nakabakasyon ni saling idi laeng naudi a bulan, idi bulan ti Oktubre. Ket dito'y man nga rugyak ti agsalaysay. Tatang, mapana ko ni ti dagus ko jay syudad. Dawatik ko man ti allowance ko. Ay, agore ka balasang ko. Madimot uman. Jak pa'y nakalako iti natang. Tatang? Alain pala dato at anak ko. Ano sampay la dato, tabarang no makadilihin siya no makalako ak lakid de. Umay gi syudad, umay kay kanti nayon ti allowance mo. Sige tatang, makamuklatan ang mangyanay dayta. Oh, dayto na. Ipagpaspasin siya amon balasan ko. Karigat ngamin ti apit ita. Angem no, baring no pumigsaman ket makumpletok betla ti allowance mo. Sana bali tatang. Sakti makamon. Oh, tapno no saan kang aggatang unay ti kanum sadyay syudad. Uri alae mo dagita na batbati nga dilata. Alaim pa yan dati bagas yan ti pagbagasan. O dapay nabatin sa nga noodles. No alae ko tatang di awan ti mabati keng kan. Ay saan nga pagparikutan balasang ko. Alis to akla makay remedyo dito. No sidain man adu tinateng nga masida dito. Tinasisita saan ka nga mabisinan sa jay. Tabaring no makaumayag tumatlang tanayunak to nga nayunan deta allowance mo. Alawin tatang. Inakarutin tatang. Agan anad ka balasang ko. Kaya nipastik mo ti agbasa. Tadayta tiya. Dayta launay ti karik kaday di inam. Nga yaramidik ti amin. Tapno makapagturpos ka iti panagadal mo anak ko. Awan ti pagdanagan niyo tatang. Ipaspas na kumiti agadal. Para kada kayo. Para kada dinanang. Agyaman ak una anak ko no kasta. Nauray no narigat ti biyak. Ikarigatak nga ikaradap ti panagadal mo anak ko. Kasanok mo nga mayan, anay dahito yung nga ni tatang. Diyos ko. Makamuditan. Bumulod akto pala kadati classmate ko. Ay, sikamad gayam deta. Rubian. Kaanakan. Ay, dakay gayam anti. Nagsabat tamad gayam dito anti saling. Naggapon nyo anti. Ay, napanak nagsingiri ti pautang ko, balasang ko. Pautang, anti? Wen, adda ngamin gayim ko nga imutang kanyak, idi adak iti abroad, kat ita nga nakabakasyonak, napang ko siningir. Ay, kastay, anti, alakit, agan anad kanti, agan alis tuwak namin. Ay, inkay jay syudad. Wen, anti, adda klase minto na bigatin. Inak iti syudadin, inak iti dagus kon, tapno no sa anak to nga, marigatan nga agbiyahe to na bigat.
Ay, uwan mat kiti ala, angim aguri ka. Rubian. Anti. Apa nga kaslaman malday ka? Ha? Ay, mm, awan anti. Ay, ibagam kanya. Balasan ko, ibagam. Awan matap sa bali. Anda ka di parikot mo. Abakamat adanubyo mon. Ay, awan pa anti. Jak pa kaya ti makinubyo. Jak kaya ti adestorbo. Iti panagadal ko. Ay, nasayaat no kasta balasan ko. Nga ti parikot mo. Ibagam ngamin kanya. Awan mo ti sabsabali ako na. Panunutik kami nanti no. Pagbuludak to tinayon ti allowance ko. Ha? Nakurang ngamin tintin ni tatang. Apay mo saan ngamin nga nakalako iti nating antita. Karigat na ngamin ita. Karigat ti apit. Ay, madi kasano nga nga may pasnik mo ti agadal balasan ko no kurang mo ti allowance mo. Baka mat no saan kanton nga mangmangan taawan ti igatang mo iti kanam. Iso nga ti problema kanti. Agore ka. Alaim dito Ay saan anti? Ay aman alaim awatem. Nakababain mo't anti. Anya ko mat nakababain rubian. Kaanakan ka. Anti na. Oh. Kabsat ko. Saan ko la kabsat? Kasingin ko day dinanang mga Esther. Anti. Oh. Kat amo mat nga awan ti asawa. Awan ti anak ko. Bakit ako nabalasang? Oh. Kat aga po akpay ti abroad. Pangipanak nga ro ti pagsapulak, ti sapsapulat. No di dakay mo't lang nga pamilya. Kat dakayon ang kaanak ti anak ko. Saan ka ni? Oh. Unang anti, amuyo mo ti tatang. Un maawata. Adagura kanyak ti amam. Kat numaamuan na nga tultulungan ka. Ay kat kagura na kapay. Uwin nga ro anti. Ay na, jak man amo, jak maawatan da itatang mo. Kagurgura na kapay laging ga ita. Apay ngamin mo, nakagura na kanti. Kat, amo mo na. Ay, jak ka no tinulungan, idi nagsaksakit day di inam. Angin, tinulungan nyo mat, anti, saan ka di? Ay na, tinultulungak day di inam, sagbay nga nagsakit, balasang ko. Angin, idi naira na nga nagsakit iti nakaro, nga iso ti nakatayan na, naira namot, idi nga nagsakitak. Naggedang kami nga nagsakit day di inam. Ha? Wen, iso nga jak natulungan idi ni tatang mo para iti panagpaagas day di Esther. Akit day ta kinaguran akon. Akit tunggal ijayak ti tulong para iti panagadal mo. Di na kayat. Nakaprapray day tang amam. Iso pa'y aanti. Ay na ay. Iso nga awatem day ito. Ala, saan mo latang ibagbagan nga naggapo kanyak? Saan mo latang ibagbagan nga inikang kay iti kwartam? Tano dapi masapul mo, ibagam kanyak. Taikang ka. Kaya't ka nga tulungan, rubian, kaanakan. Tada kayon ti pamilya. Da kayo ti anak ko, da kayo nga kakaanakak. Baybayam di tatang mo. Baybayam di dyan nga na pride nga amam. Agyaman unay anti. Dakila tulong kanyak dito Umanay pagidi nga pang duwalawas ko dito Ay na, saan mo nga tip-tipi din ti bagim? Mangan ka ti usto. Kaya't amin nga kasapulam, para iti panagadal mo, gatangem, ibagam kanyak, no, anong masapul mo, ikang katigatang mo anak ko. Agyaman no kasta anti. Agyaman launay. Ala sige nga rod, inkan, tamangan no wala daw ka. Agyaman mo, bayaw roman. Kinasangon malin nga uminumiti arak. Awan mo sa balin nga kasangok no ti si kabayaw. Awan diyan yaman na bayaw. Urita gasiting mo ti balay ta. Mapay ta ka ti problema bayaw pinansyaw. At ang arod bayaw. Problema klaunay tabasit tinaitid kong allowance ni Rubian. So magmamanon nga lawas nga basit uno kurang tintid ko kinkwana. Bakit ditasan nga reklamo? Ay na, bayaw. Nula ko madda maitulong ko tulungan ka. Kasta tiyag kakapamilya. Ang patatay mo lang nga marigrikat bayaw. Amumat nga do't anak ko. Bagking ka tamay may salang ti anak yo. Day di kabagis Esther.
Okay lang nawan ti may tulong ibayaw. Dakala tulong kanyak na ito yan. Andi nga yan na kita nga da parikot ko. Among bayaw. Ang nagproblema akmat iti naunak. Isungar nga pagsardingak idi nga agbasa. Ano kung ni kabagis saling, iso ka nun ti mang paadal, total at tama ti sunay ti abroad, awam mo ti asawa ka nanak na. Ugek tuwang ko na ka, nagsayaat no kas jay. Awam mo ti pamilya na. Iso na laeng kada kami ngagkakabsat, hindi pa nag-asawa. O kasi kabayaw, di mo ka di kaya tagpatulong kay ni Saling. Weno kaguram ka di pa ila ti kabsat me, bayaw. Ha? Bayaw? Kaguram ka di ti kasingin day di asawam nga kabsat me. Ni Saling, nga nabayagin nga agayat king ka, bayaw. Sa anak to nga dumawat ti tulong king kuha na bayaw. Ha? Uray ta saan mo't nagreklamo ni Rubian nga anak ko. Iyan anay na mo't ti basit nga allowance kay ititid ko. Alakit makamu ka bayaw. At damot king kakit di deta, di ka mababalaw. No, di mo kaya ti dumawat ti tulong. Hindi ka bagis me. Iniipag mo nga Saling. Di lang dagas na. Amangan ba't no mapanunot ti anak ko ti ag-working student? Well, amangan no ag-working student itan. Iso nga mayanay na ti allowance na. Iso nga saan nga agreklamo no basit wino kurang titin ko king kuana. Amangan no din na may pasnik ti panagadal na no iraprapin na ti agtrabaho. Iyaw awa mo sa hamat ti saritaan ta bayaw. Ha? Anya bayaw? Kunak. Nabayagan nga agayat king ka ni Saling, nga ipag mo, nga kabagis bay. Apay mo't nga naibagam data bayaw? Ay good. Nabayagan na pimusay, dahi di kabsat me. Dahi di kasingin ni Saling. Baka no pampanunutem, nga saan kami umanugot. Nga anya, bayaw. No mapanunot mo ti agasawa man, okay la kada kami. Awan ti panunot ko dahil ng bayaw. Angim nagsaya at kumano agasawa ka manen bayaw. Sa balila ti adakatakta ko na inay na, saan ka de? O reawanin bayaw. Bayaw. Nabayag nga amu tayo nga agayat king ka ni Saling. Sakbay kay pinagasawa kin Esther. Agayat king kan. Aging ga ita. Ay ayatin na ka. Iso nga rod nga nagbakit na balasang. Awan pa'y tinagbaling nga nobyo na ta. Sika lang nga rod tim inay ayat na. Anya no kuan bayaw. Ay gite no bilang laing takayat mo. No mapanunot mo ti kasawa man eh. Ke saan na pulos bayaw. Aglalo. Iniipag Saling. Napipiya lang aglaklakayak latan ngag may maysa. Ay no isok ti ko na magandi iso bayaw. Ibagbagak laeng ngano bilang laeng kayat mo ni Saling. Agad okay kada kami. Naragsak kami. Aginom talatan bayaw. Kaya ta pagsaritaan day ta. Ammo ti kaadwan kasin yung nga ada panagayat kanyak ni Saling nga kasingin day di asawa. Angem kas ti nailanad iti umuna paset ti surat ko. Adagurak iti kasingin day di asawak. Adagurak kini Saling. Ngamin kat idi nakaro ti sakit ti asawak. Idi dakkel ti kasapulan mi para iti panakataming na. Nga nagkidkid dawak ti tulong manipod keng kuana. Iti kaaddanay ti abroad. Di nakid di tinulunganen ti bukod na nga kabsat ti kasingin na. Nga agngangabit yan patay. Kasano nga asawaan. Kasano nga ayatan ti kasking kuana. Nga dinaam mo nga taliyawin ti pamilya na.
no kasta, agsabat kami man, agsango kami man, kini ipagsaling, saan ko nga ipagpakita ken kuana, ti gurak. Civil lang. Casual, no? Agsango kami, agsarita kami, sungbatak mo. Sa akong tula, epeksa ti sakit tinahakim ko, ninton makapanaw. Ngayon kaday, di nga bigat, may nagipadigo iti inabraw nga marunggay kan kabatiti nga nasagpawan iti prito nga ikan. Say-sayangim la dagiti titid mo si kasaling. Ha? Kadapi ko mga sayang, kanim nga minatap no saan nga sayang. Adadang masayang no saan kong itidking ka. Ta sobra ti linutok. Sayang lang, tajakmot ka ninday ta. Bagakmot king kayo din, nga jak ka ninday, kita ipagpadigom ka niya. Ipagat mong tulat aso na. Ipakan mo latat aso, makaamu ka. At least saan nga nasayang. Ta kinanti aso nga ron. Wapay nga padigo ka nga padigo. Di ka makadlaw ay Kadyak lang ron kaya atin. Ay na, urean niya ti bagbagam. Sa anak to agsarday. Nga dumawat iti pamakawan mo. Venancio, anya launa kami tiguram kanya kaya. Amom no anyat rason no aping kakagurgura ka. Ipag. Umuna pagsaritaan taman ni Rubian. Kaya't ko nga pagadalin isuna. Ay saan na babalin? Kabailan ka pagadalin ti anak ko. Apay ti amom, ure no mannalunak. Saan ko kabailan nga pagadalin? Amu tatip kinapudno bayaw. Amu ta Venancio nga marigrigatan ka nga mangitid iti kasapulan ta anak mo. Gapot ay bagbaga na kanya. Hanya? Uwen, amok Venancio, nga marigrigatan ka, iti panagadal, taka anakak. Man, ano kami natulungan kayo? Saan? Uri ni Ruby ang latan, tulungag. Apay, tulungam? Tapno nung makabawi ka, kaday di saan mga panang tulong, kini Esther? Venancio, mamin anok ngayon bagaking ka. Kaya't kuman nga tulungan ni Diday di kabsat ko ngayon. Saan ko nga kabailan? Saan nga kabailan? Di bagamkit di agad. Kaguram day di kabsat mo. Inagaw na king ka. Inagaw? Tapno amom, Venancio, tapno ibagaking ka. Saan na ka nga inagaw kanyak? Ha? Nagparayaak. Nagpaubayaak. Saling. Wen. Amo tayo. Imun una nga nagayatak king kang day di Esther. Hindi maamuak nga agayat isunaking ka. Siyang tinagsakripisyo, Venancio. Siyang tinagparaya. Kaputang padpada kami nga agayat king kaday di kapsat ko. Uri no nasakit ang makitak nga tilalaki nga ipatpatig ko kat ipatpatig met di kapsat ko. Inibturak. Isungar nga nagabrudak, saan ka di? Tapno makalipatak. Wen, nagabrudak, imadayuak. Wala, imadayo ka, ngim ginmura ka, itikapsat mo. Saan ko nga pulos nga ginura tikapsat ko? Saan ko nga ginura tikapsat ko, Uri, tika anuman. Unang di mo tinulungan, iti masaksakit. Saan nga pudno day ta, Venancio? Saan ko nga matulungan, iti uri kasanot ayat ko kuma? Gaputa naggidang kami nga nagsakit iti abroad. Saan ko lang nga imbagbaga kada kayo, tapno saan nga sakpay ti pagparparikutan nyo? Ha? Anya? Uy, naidalitak. Kagidan ko, kasingin ko nga naidalit, iti sakit. Yung baglaangin ata na nasaya at dagiti nagbalin nga amo. Iso dati nang papaagas kanya. Ang imamot ti Diyos.
Nga hindi maamuag mo masakit ni Esther. Ang kasabulan kayo iti dakilagatan. Nagpakpakaasi ang hindi ka iti amok nga imbes nga paagasan nakit itid dalaing nga kwarta ta itid ko para kada kayo. Tapno mataming ni Esther iti. Angim saan da nga manugot. Amo ti Diyos Venancio. Amo ti Diyos da ita. Amo. Saling. Saling. Anya. Nukas na nagsakit ini. Isaling. Venancio. 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 Esther. Siga ka di dayta, Esther. Siyak nga agpaiso, Venancio. Esther. Esther. Esther, asawak. Venancio. Naragsak akong dito ayan ko ita. Ha? Api nga pinanawan na kami. Isutingkad din ni Apo Diyos. Naragsak akong dito ayan na. Esther, kasano kami nga ron? Venancio. Ado kay di nga napatpati. Ada ni Ruby ang anak ta. Ada ti pamilyam. Ada ti pamilyak. Ado da ti nga mga ayat keng ka. Hangim Esther. Esther. Agsubli ka kuman. Venancio. Pakawanem kuman ni Manang Saling, ni Kabagi Saling. Ha? Pakawanem ti kapsat ko. Ngamin kitawan ti basol na. Awan ti basol na kada tayo. Nasayaat ti panagpuspuso ni Saling. Kat makitam kumaday nga kinasayaat na. Esther, loktam kumatapusom para ken kuhana. Loktam kumati pusom. Venancio, Esther. 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 Taga-inip laing ti amin. Simkan iti taga-inip ko ni Esther. Oh, tatang. Inako ni tindagus ko. Takay ti makamutuin mabit lang anak ko. Kita doon na pinabati nga kwarta iti wallet ko. Saanin tatang? Anya. Agad tayo nga allowance mo anak ko. Saanin tatang? Adamot pinabati nga kwarta. Ha? Kasano ko mga danabati din to nga kurang mo tinted ko dilawas na. Nakairemedyo akmat lahing tatang. Kit saan kayo nagparikutan para iti allowance ko. Da kayo kit di Basit di bagasyo di pagbagasanin. Ingkik to gumatangin no makalako kay tinateng. Agpudno ka man kanya kanak ko. Tatang? Di ka di antim nga saling tinangtid ti kwartam? Ha? Tatang? Ijak agungat anak ko. No isuman tinangtid king ti kwarta. Tatang? Saan ka madanagan? Agpaisuti ko na. Numanipudnom nga gapo kini antim deti kwartam nga inayon mo iti allowance mo. Ken deti allowance mo ita sa anak nga agunget. Agpaiso tatang? Wen. Isu ka di, tinagkapuan na. Wen tatang? Nasaya at nukasta. Ha? Nukasta saan kayo nga agunget tatang? Saan kayo nga makagura nga inikanak ni Auntie Saling iti kwarta? Saanin anak ko? Ay, kitimbag man tatang na nakaamiris kayon. Uwin nga rin anak ko. Naamiris kong ti amin. Tiki nagpaisuan na, sinarungkaran na, dahil nanang mo. Ha? Nakita ni nanang?
iti taga-inip ko laeng. Nangig ko titimek na. Ket kinasarita na anak ko. Ket raman na nga imbaga kanya. Nga saan ko kano kagura ni Antim Saling. Tawan mo ti basol na. Ket nasayatan no kasta tatang. Nabayag mo ibagbagak kada kay daytan. Nabayag ko mga tinuntulungan na tayo ni Auntie Saling. Uwi na nako. Ken may sapay ket nagsarita kami mismo kinisaling dito balay. Anya tinagsarita anyo tatang? Ado. Ket itjay nga nalawlawagan ti panunot ko. Itjay nga naamuak no apay nga saan na tayo nga natulungan ni Antim nga Saling. Idi na idalit iti nakaro as sakit na iti inam. Uwin nga rin tatang kay bagbagalaeng ni Auntie Saling kanyak idi na udi nga nagkita kami. Nagsakit mo't gayam isuna. Naggrabe gayam. Uwin nga rin anak ko. Kat itata na nalawlawagan ti panunot kenrik na akon. Nasken nga kasaritak manen ni Saling. Siyak ti dumawat ti pamakawan king kuana. Saan ko gayam ko mga rumbeng nga ginurgura ni Antim. Ay ket nagsaya atin ang tatang. Alain kayo ano kumalang sa anak maapiki ti oras ket kuyugin kayo. Alain kayong tatang nakasarita yo. Ket nakasaysaya at launay ni Auntie Saling. Ken numan tatang. Ha? No bilang laing ta kayat yumayan ti agasawa. Kayat ko ni Auntie Saling. Agpaisuan ako. When? Ket obvious met nga agayat ken ni Auntie Saling. Ken amok tatang. Nga idi damong ket duadang agkasingin nga agayat ken ka. Wow, sana all tatang. Uy ngagpaiso anak ko. Ket no lakid dita kayat mo. Ket amok nga kayat mo di nanang mo. Tay sumit ti kunana iti taga-inap ko. Ket no lakid dita agkayatan kami kini Saling akit mayatak. Kayat mo, sigurado ka, anak ko. Gawin na tatang. Ket kaslamat lang nagsibibiyag ni nanang ko na kakaingas na agsingid na nga ron. Iso nga go tatang, in kayon, kasarita yun ni Auntie Saling. Uy, madamdam malaeng. Inak to ngayon, inak, balay na. Nakasarita kisuna. Yes, tatang, go tatang, in kayon tatang. Uy, anak ko. Wish me luck, anak ko. Ingkad din kung arod kasin yung timapan iti balay ni Saling. Takasaritak. Dumawatak iti pamakawan na. Iti saan ko kung mga rumbeng nga pananggurgura ken kuana iti nabayag nga panawin. Nasurok nga patatawin nga ginurgurak ti ipag ko. Gabot at ipamatik idi kasin yung ket saan na nga tinulungan ti kabsat na. Idi na idalit ti sakit. Gaputa adagura na ken kuana. Ngem gayam ket padamot gayam nga naidalit isuna iti sakit iti kaadda na iti abroad. Kaday di nga malem na panak iti balay da kasin. Jak amo no kasanok nga rogi ti dumawat ti pamakawan jak amo no anya ti bagbagak ken kuana. Basta mapnas ken na mapanak. Tapno no makabawi ak ken kuana. Ket no bilang laeng tagkaayatan kami. Akit tasaya at launay. Kaya't kumatkid diti adda katakta ko nay na. Mayat mo ti dagiti daddo mga kakabsat da. Aw mo ti amok ka problema. Kaya di adda ko ni ti balay ni Saling. Saling. Mabit laeng. Siya titimag na. Nibag nga mali mo Saling. Si Kamat Gaya, Venancio. Sumrit ka. Ken, nakapasyar ka man kanyak. Ha? Ni, nakaawit ka matiti, buti iti Red Horse. When? Inumak. Ha? May kangkait mo? Uminom ta. Agsangot ta nga dua. Bayaw. Saan? Okay lang. Nakadukan sana. Upat matabuti nagawangan
Dito atin tarabaw ti labisahan. Uwin nga ron, maululawak pa yun. Anya ka diti nantam diti balay. Ken, ita ka man lang may dito eh. Um, Kaya't ka kung mga kasarita, saling. Kaya't nakakasarita, Venancio. Uwin, apay, umay nakadimanan, ririyan, naamom ka di nga inikakti kwarta ni Rubian, umay nakadi apaan, ha? Umay nakadi salangaden. Saan saling? Umayak agyaman king ka. Ha? Sa, nabarte ka talagan. Sa balit pa nagdingdingig kon. Usto tinangig mo. Agyaman nak, tatinulungan ti anak ko. Ngayon kan ti allowance na. Venancio? Api nga. Oh, saan ka ba't nga gurigor? Sika nga tingang peso data. Baka mat na. Sika nga peso. Angim apay. Api nga bigla nga. Saling. Pakawanin na kuma. Ha? Saan kagaya nga rumping nga ginurgura, itinabayag ka panawen. Tay laing. Bakawanan na kuma. No saan ka nga pinalubusan nga. Tumulong iti panagadali Rubian iti. Venancio. Ngimita, naamiris kunti amin. Tingin nagpaison na, kinasarita nak, day di Esther. Natagtagainap ko isunag at kunana. Saan nga rumbing nga gurain ka? Kaputawan mo tibasol mo kada kami, saling. Venancio. Agyaman nak. Tanamiris mo nga saan nagagurgurain. Inarakop nak. Nabayag ginururay ko dahito yun. Panon nga tawin ginururay ko nga. Napagawanan nak no adaman nagbasulag. Nasaan na ko mga gurain. Kaputa nasakit kanyak. Nasakit kanyak. Pinansyong gurgurain nak. Pakawanan nak. I'm sorry, saling. Venancio. Saling. Agkam na kiti bibig ko. Ha? Anya? Pangaasin ko ma. Nabayagan nga arap paapek nga agkam na kiti bibig ko. Ha? Balsem ko mati arakop ko. Ha? Kaputa nabayagan nga arap paapek. Nga mariknak ti irot ti arakop mo, Venancio. Pangaasim ko mo. Venancio. Amom ka di. Nanya. Nasikap ay laing tinakaagit kadagit ibibig ko. Ha? Gaputawan ti sa baling nga lalaki nga inayat ko no di si Kalaing. Si Kalaing, Eusebio. Saling. Umay ka dito. Ha? Papananta. Inta iti silid ko. Guyo din ako din. Umay ka. Nabara dito. Mariknak ti bara na. Imbagi iti silid ko ta naka-aircon. Barain nak. Pudutin nak. Naka-on mo ti aircon.
Ngayon yung pututin na klata. Anya nga ron tiket mo nga ramite. Paypayang ka. Saan? Pang-asim ta ikatem ti pagan-anay ko, finansyo. Ha? Ikatem, please. Oh, sige. Oh, ah, wow. Wow. Payakas to'y ti bagina. Mano ti tawinan. Nasurok 50 ti tawinan. Nimapi nga. Kasla bagi ti balasang ti bagina ni Saling. Finansyo. Wow. Itata nakita ko ti pakabuklan na. Grabe. Kasla ti bagina kit Rupa Gutierrez. No pa'y ti Rupa na. Oo nila't pa nakablangko ko. Nalipatak mo tinagan, tinanang ni Rupa Gutierrez. Bagay man tinagan ni Rupa. Nanang ni Rupa Gutierrez. Anang aminin, no? O, sa... Yung bagada kanyak tatay ka, di kita marites. Rupa Gutierrez ken di asawa ni Eddie Gutierrez ang. Ano aminin? Naperde deti taray ti istorya na. Abang gaya. Oh, grabe matay ito yung bagay. Kasla Rupa Gutierrez ti bagina. No pa'y ti Rupa na. Gat Annabel Rama. Grabe. Oh. Siyak ti mangikat ti pagan-anay mo. Oh, sige. Okay. Dito yan, Diyos ko. Di amo gidikit kasla ko matla ka naigday ti asawak. Agkarkarupa da agsingin da nga ron. Agsingin da ti Rupa. Ngim saan dan nga agsingin ti bagi. Agpaiso nga kastoy ti bagi day ti asawak. Idi ka bambanwagan na. Ngimidagangay, saan nga kastuyen? No kumatikwarta nga kalikis, dahito iti kalikis. Ni Saling, kaday di Esther. Dito yan, dito daan nga kwarta nga papel. Kad ita, makaramanak man ti kalikis. Oh. Rababandak. Venancio. Wait. Oh, wow. Wow. Nabayagan day di naudi nga. Rinumansak day di asawak. Oh. Day di tinagkanas ka romansak. Wow. Day di nakabugbukal ti sukog na nga barukon. Finansyo. Kastigayam tinignana. Ha? Italain ka di nga mapadasam di kasto. When, amin kat first time ko no bilang no kaspagarigan. Amin nga mapaspasamak. Kenti mapasamak ka data. First time ko finansyo. Una yun. Oh, grabe. Una ito yun. Kasla balatong ti kapasit na deti. Oh, grabe. Kasla barukong ti balasang. Nupay, saan nga balasang ti Rupa na. Grabe dito. Kasla na isilpula ti bagina yan ti ulo na. Oh, sa balin sa nga talaga ti nabayag ti abrodaya. Kuminis aming nga kudil ni. Grabe. Napudpudaw pa yung misaling. Yung day di asawa. Makapapudaw siguro di abroad. Wow. Wow. Nagkiris, naglamuyot.
Naglamuyot ti kudil na. Wow. Ken uyas pay. Awan na plus ti buok na iti nagbaitan da iti lupuna. Saan nga kaskaday di saling? Dahito ya. Kastoy siguro di kiti adat abroad. Kanayon da siguro nga agseshave. Nagimasan nga. Sarap-sabo. Venancio. Uwe na mo first time mo, saling. Kat pagbalinig nga memorable ti first time mo. Eusebio. Ay, Eusebio. Venancio. Saling. Dahito kaputi balasang. Dahito ti kaput balasang. Aping nga kastuya kita. Nabayagin nga panahon nga sa anak nga kastuya karugso. Kasta ulay mit ti ingar na dahito yung mabagbagi ko. Grabe tsak maawatan tirik na kita. Kasla nagsubli ti kinaubing ko. Nagkastuyak hindi ka bambanwaga. Nakatangtang ka. Nakasagana ka din, saling. Nakasagana ka. Nga mangipaay ti amin mo kanyak. Hindi pa ilaing. Nabayagin nga nakasagana ka mangipaay ti amin ko para king ka. Kasta nga wang patipadas mo. Hindi ka virgin ka pelaing. Siyempre. Itakalaing nga makaramanti hapdug. Kitwen Venancio. Kasanuan niya ka ditraman na. Jack may pagaking ka. Jack may ladawan ta sa anak mata babae. Ngami pariktak na takinggan. Si kanton ti mangibagan no anya trik nana. Wow. Virgin nagpaiso. Nailet. Dahito yan ti virgin na bakit. Anya? Ay, awan. Aray ko. Nasakit, Venancio. Kasta nga talaga, tamo. Pagkapaman, saan to nga nasakit? Po. Nagtanggal na. Anay ko. Wow. Virgin nagpaiso. Ano usam laing ti sakit na saling. Saan to nga nasakit? Enton sumarsarno. Nakagangganas ton. Awan ton ti sakit amariknam. Sige. Tagikwaen na kon, Venancio. Tagikwaen na kon. Anay ko. Anay. Saling. Venancio, saling. Venancio, saling. Venancio, saling. Kasta unay tiragsak mi kanisaling kalpasan nga napagustuhan tirig nami kasinyo. Nupay na sakit ididamo ko na nisaling nga miso na pa yan tinagawis idi tapi namin duami pa. Inulit mi pa. Nagkinaawatan dagiti nami kaday di nga rabii kasinyong makita kon hasta uri ti ragsak ni saling kastametin kanya kas nalaglagan ti riknak nga napukaw ti gurak keng kuana
biglalatan nga rimusing ti panagayat ko keng kuana. Saan nga gaputa karuprupa na day di asawak. Saan nga gaputa kaslamat lang ti asawak. Leti ka din na no kinasiping ko, kinanaig ko. No di ka talaga nga adamit marik na akong nga ayat ken kuana. Nakaragragsakak idi ka sinyong ngemi di ta maamiris kon taagpakadamit ten ni saling agsubli di abroad dituyen nga simken ti realidad kanya. Uwing gaya man niya. Anya ti amom sa anak petpeng ag for good. Nag-renew akmet ti kontratak. Ha? Umadi ka di nga. Ibabawi mo. Nukas magarigan ta igawid ka. Saan kang nga mapan? At damot urnong mo na kunam. Uwin angim na sapsapa ko mga imbagam ta na ibagak iti amok. Na ipakamok ko mata nagpagpakaasi ak nga i-break contract ko tanda. Angim saan nga mabalinin ta? Saan nga makasapol pa iti kasukat ko? Ha? No nasapsapa ko mga min nga inikat mo taguram kanya, Venancio. Aha. No kung mga min idi umuna nga lawas ko, no may kadu alawas ti bakasyon ko, ket kastoy, ada napasamak kadatan, ani, at least nakasaritak ko man, dagiti amok, nakasapol da ko may ti kasukat ko. Ang imita agad ni, 1 week before, so magmamano lang nga aldawe, nag-flight ako, saan da nga makasapolin, ang ngay kasanong garod, panawan na kami kay Rubian. Kasapulan, Venancio. Ang agsubli at tumadlang kalpasan ti do atawan. Kasanong garodan ni. Alos irinabi nga, ada mapasamag ta ka, manipod, idi damo. Ket, kas kumaitan eh. Ket anya, ni wingag paiso. Api nga nakaingar manin. Ay, diyan mo. Sibot idya na pasamak ka datan. Diyan mo, awan ti orasin na. Malagip ka sa ling. Makita ka umingar da ito. Ha? Makita ka kami kay ma-imagine ko tabagin. Ma-imagine ko dahi didamo nga nakitak ti pakabuklang. Kasla sa pulin na kamalata. Abi ko yun din na. Inta iras. Ala na kani. Di ka magkay maigawi din. Narigat to na da kanya abroad. Intan. Oh, Diyos ko. No lamabalin nga ipigilan ka. Igawid ka. Saan na mabalin basol mo tapi nga idinak lang nga pinakawan. Hindi ko mapalang damdamo na. Unay mo dito. Alay ka dita karotin. Intan, bueno maya ko. Ay na dito. Awan di orasim sika. Awan tinabalinak. Awan tinaramidak kasin yung saan ko na igawid ni Saling iti panagsubli na di abroad. Di makadakas. Nag-flighten, nagtayaban ti aeroplano, nga nagsakayan na. Nalagip ko manen, ti pakabuklan ni Saling, ay na imingar mo't manen. Dito yan nga namiris ko amin. No, apeng amin nga nakaprapray dakidi. Nagadot mangidordoron kanya. Nga pasang bayag itibiyag ko, iti pusok ni Saling. Akas kasukat day di asawak nim. Saan ko mo't ngayon kaskaso ita? Kaano nga danda ni agsublin? Isumit. Diyos ko ayo. Sumagmamanon nga aldaw nga nakasubli ni Saling di abroad kasin yung aging gaita pang panunutik pa lang no kasano nga maibturak iti dua atawan agan ano sa nga gururay iti panagsubli na. No kaano nga nagsubli ti kinarugsok, isumit ti kaawan ti pagrugsoak kasin mo. Saan ko nga narik na daytoy itinabayag ka panawen kada idi asawa. Siguro nariknak man daytoy ididamo na, ididamdamo mi nga agasawa kada idi Esther.
Ngemita kasto iti ngatawen ko ket ni. Alakit gundawayak kuma. Gundawayak kuma nga mawamot ni Saling. Ay na ag-video call talatan. Ay na, amangan mo't naman mo isarak ti sa bali dayta. Ay, saan? Malawin. Video call latan na mabalin eh. Sulat ti mabalin. Kumano at da maimbento nga. Anya? Kumada maimbento nga gadget. Oreda ka dito abroad. Mabalin talatat at kanaig. Hindi na nga mapampanunot mo. Nakaim-imposible data. Ay, nukos pagkarikan lang ko na ha. Nagrikat mo kami ti kastoy. Nukaano mo't nga nakarugrugso ak manan. Sumot kayam ti yada yung manan. Sika nga basol mo muwan basol ko. Ala, video ko lahat tagaroon. Basta saan kag chichiks Ay na, abi namin mat nga tunggal malagip mo nga tunggal malagip na. Tumingar dayta. Diyagan mo abakan. Malalala. Word, di ka madanagan sa anak ag-checks. Naanyang orti aramidem no kwa. Inaklatatapan yun Ha? Inaklatatapan yun. Agsuluplay ako na. Nasaysayaad pa Ha? Eh, nagalas. Saan ka di nga naalas? Kasi nga itad ko, sa sarili akpe lang. Kaysa mating kag-chicks. Malawawawaw. Sa anak nga ag-chicks ko nagkasin yung ingkarik kani Saling. Angem jak amo no matungpal ko dayta nga karik. Jak amo no matakderak dayta nga saok. Jak amo no inton kaano nga kayak nga ibturan ti sulisog. Tatunggal malagip ko ni Saling ken walagip ko ti pakabuklan na nga ti kasla Rupa Gutierrez nga bagi nupay kasla Anabel Rama ti Rupa na Diyos ko ay umingar lata grabe laklakayan ako nakababain dahil talaunay ti panunod laklakayan ako nakababain nga agsulsulop lay takpela nakalaklakaya ko makibidbidyo kulak pa lang tilaad ng aramidem balakadan dakman kasinyong no kasanok nga kasanok ka maikat da ito nga amo no anya da ito baka sumpa nga tunggal malagip ko ni Saling umingar ang awamot iso na dito amang na isunto ti pakasulsuli sugak iti sa bali a babae ket isuntot pakadadaelan mi kay ni Saling bakalakadan nakman no kasano nga lumiklik iti sulisog kasinyo kaya nga rod ti pakabuklan ti surat ko kanagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ken nangidrama. More power to your program. Ket sabi ko matadamit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag. Kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. Nakikitam kasinyong. Itata madama ang sursuratak. Aglipas na ti surat kon. Agpakadak kuman. Nalagip kumanan ni Saling. Imingar mo't manan. Mala. Ilipas ko nga roden. Tainak man di CR. Tuyag problema apagayam mo. Benancio. Iti Ilocos Sur.